फैबाय थानाय बिसायख'थियाव हरिसिङा समस्तिखौ उद्धार खालामनो हासिगोन आरो बेवहाय दिनै इउपिपिएलआ बेले बेजे जानानै दंखायो अलरेडि सन्जय सरगयारि बिथाङा पार्टि नागारनानै दङ दा बेनिफ्राय रोखा जाबाय जोंनि बिजाथिया जायखि जाया मानो देरहानाया रोखासै हरिसिङा समस्तियाव इउथ आरो बिएसइउ आरो महिला बे मोनथाम बिपिएफ दोलोनि दालाय आफादफोरनि जयै मोनसे कर्मि सभा जादों बाहागो लानानै गोजोननाय मोनबाय बेहाय दिनै 1500 मानसिफोर ज' जादों आरो माखासे जयनिंबो जाबाय निउ जेनेरेशन जयेन जादों माखासेया इउपिपिएल बिजेपिनिफ्राय फैदों दा जों बिथांमोनखौ बरायनानै लाबाय दा बिनिफ्राय बुजिनो हायो जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव हरिसिङा समस्तिखौ उद्धार खालामनो हासिगोन आरो बेवहाय दिनै इउपिपिएलआ बेले बेजे जानानै दंखायो अलरेडि सन्जय सरगयारि बिथाङा पार्टि नागारनानै दङ दा बेनिफ्राय रोखा जाबाय जोंनि बिजाथिया जायखि जाया मानो देरहानाया रोखासै राकेशनि बाथ्रा राकेशआ बिराद गिनानै दं एबार जे गाव देरहानाय नंला बिनि थाखायनो बियो बायदि रोखोम अजद खालामबोबाय थादों आरो मोजां खोथा जोङो बिपिएफआव खामानि मावदों बिपिएफखौ देरहानायसो खामानि मावदों दा बेबायदि थिखा लानानै मावनाय मानि बाथ्रा गैया जोंनि उद्देश्यआनो जाबाय मा जों बिटिसिखौ उद्धार खालामनांगौ बिटिसिआ दिनै गोमालांनोसै बिटिसिनि पावार फांसना गैला साख्रि बाख्रि होनो हाला हा हुफ्रा गोमालांजोबसै कन्ट्रेक्टफ्रा बायरानि मानसिफोर मावफैजोब्बाय दा ओंखायनो बिटिसिनि भबिष्यतखौ जों लाखिनोसो साफा साफा सैनिक जानानै सान्थ्रि जानानै खामानि मावबाय थादों दा बेबायदि इनकाम खालामनायनि मेनेजार नङा बियो दिनै बिथांमोनासो मेनेजार फाथिदों प्रमद बर'आसो मेनेजार फाथिदों प्रमद बर'आसो दिनै माने दस्रा राजखान्थि हान्जानि सहाय लानानै मेनेजार जानानै खामानि मावगासिनो दङ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ जेखौ निर्देश होयो बेखौसो खामानि मावगासिनो दं प्रमद बर'आ दा प्रमद बर'आसो सासे मेनेजारनि खामानिखौ मावगासिनो दं आरो मालाय गाव हारसिङै जेबो मावनो हाया बे कम्पानि मालिकआ जेखौ थिनो दा आसाम गभर्नमेन्टआ जेखौ थिनो बेखौसो मावगासिनो दङ दिनैखायनो दिनै नुबाय दिनै अमित शाहआ माने 82% इमप्लिमेन्ट जाबायनो बिटिआर रेकर्डखौ बेखौ होनब्लाबो आखाइ खबनाङो दिनै मालाबा भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा 100% इमप्लिमेन्ट जाबाय 1500 कोटी थाखा हरबाय होनबाबो आखाइ खबनाङो बेसो सासे मेनेजारनि खामानि दा इउपिपिएलआ मेनेजारनि खामानि मावदों आसाम गभर्नमेन्टनि थिखा लानायनि मेनेजार खामाনি মাवदों আর মালায় আজি রিজাইনেশন দিয়া আজি এটা ঢৌ আহিছে বিজেপি দলৰ পৰাও হৈছে ইউপিপিএল দলৰ পৰাও আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ পৰা বুজা যায় বিটিসি একমাত্ৰ শক্তিশালী দল আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্ব দিয়া বিপিএফ দল সবে বিকল্প বিচাৰিছে যে প্ৰমোদ বড়ৰ দ্বাৰাই বিটিসিৰ উন্নতি নহয় বিটিসিৰ লৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰত আজি গৈ আছে আজি খেতিয়কসকলৰ অন্ধকাৰত গৈ আছে আমাৰ মহিলাসকলৰ আজি সবলীকৰণ আজি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছিল ৭৫,০০০ টাকা দিম প্ৰতিটো সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ মহিলাসকলক আজি দিব পৰা নাই ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিয়াৰ কথা কৈছিল এটা চাকৰিৰ এটা মানে এটা ভোটত এটা চাকৰি দিয়াৰ কথা কৈছিল এইবিলাক এটাও ৰূপায়ণে হোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণে আজি যুৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ বৃদ্ধসকল আমাৰ আই মাতৃসকল আজি শিক্ষকসকল আজি স্কুল কলেজ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা কথা আছিল 6.3 দফা মতে এটাও স্কুল কলেজ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ নহয় ইয়াৰ কাৰণে আজি মানে সবে প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিসকলে আজি মানে বৌদ্ধিক মহলৰ পৰা খেতিয়কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খামলা কৰি খাওয়া আজি কুৰি খাটি খাওয়া মাছ খাটি খাওয়া ব্ৰইলাৰ খাটি খাওয়া এই একেসকল শ্ৰেণীৰ আমাৰ জনসাধাৰণে আজি খব উঠিছে প্ৰমৰ্বৰ্তন পৰিৱৰ্তনৰ নামৰ কালিবৰ্তনহে কৰিছে যিমান মানে ৰাইজ আছে আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰ কি বিচাৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰ দ্বাৰাহে সম্ভৱ বিটিসি উন্নতিৰ হ'ব ল'ৰা ছোৱালীৰ যেটো নিবনুৱা সমস্যা এটো সমাধান হ'ব মহিলাৰ সমস্যা সমাধান হ'ব আজি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ব আৰু মানে যি অকল যে বিটিসিৰ কাম কৰিব লগা আছিল যে মানে আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যেটো 40টা ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা 16টা মানে 16টা ডিপাৰ্টমেণ্ট যদি হস্তান্তৰ কৰিছে অসম চৰকাৰক এটো ঘূৰাই আনা আজি সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা আৰু লগতে 60টা সমষ্টি বনোৱা এইখিনি কাম মানে হাগ্ৰামা মহিলাৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হ'ব বুলি সবে ৰাইজে বিচাৰিছে।